Mathai kothma kaham no jodi no kaham ke bujina ni hingke sing bini background purpose meaning tai message no kaham ke bujina nang hingke se sing mathai kothma kaham no bujiwi manai o video o ang norok bai Matthew ni background purpose meaning tai message no share khlaina ni hinui ang o video no slamka kha khlaio belai ke helpful ngan hinui o video khlaimani purpose hingke abono Matthew ni series Puilani simi paithak jora chapter wise hayake verse to verse norok bai ang explain khlainai tai buji lainani bagui ang Matthew series khlainani bagui thangi tongo amoni bagui of purpose of background tinini of video belai ke helpful ngai tangi hingke jefru sing Puilani simi chapter wise hayake verse to verse paithak jora srungo afru no o background bujinani bagui helpful khlainai belai ke helpful ngai amon bagui Faidi hingke sing ler layawui o video no cheng layan. Mathai kothma kaham no sabo sui. Mathai kothma kaham no hingke Matthew no suyo bo hingke Levi hinui bo bumung ringjago bo hingke khoroksa tax collector bolte tax romnai tax thumnai tax no hisab khlainai. Jefru Jisu bono ringo afruno bo agini samung yakarui tax romani tax thumani tax hisab khlaimani abo joto yakarui Jisuni logi rutharka tai bo hingke khoroksa Jisuni sagri no honei consider khlaijago abo hingke sing Matthew chapter 9 verse 9 no nugu Matthew suijatmani hingke abo around 70 to 90 AD kebangma scholars rok no sawo abo ka first century wono suijaka fiaba kebangma scholars no sawo 70 to 90 AD wo o mathai kothma kaham suijagu Matthew ni audience rok sabo kothma kaham mathai ni audience hingke abo hingke Jews rok specially tangi hingke jefru Jews rok salsa Israel rok ni bagi masia asainai raja asainai hinui expect khai nasing tongma jorawo a jorawo no Matthew bijap hayake o kothma kaham suijagu Israel rongni bagi salsa masia asainai raja asainai hinui je sai klangjak mani Jisu se masia Jisu se raja hinui saiman rinani bagi mathai kothma kaham no Matthew suyu semai kesamo je diari kok salangmani a semai kesam Jisu ni bisingtui nangfaika hinui saiman rinani bagi se mathai kothma kaham no Matthew suyu Matthew chapter 28 verse 18 no Jisu ni thani joto phan rojaka ani thani joto phan rojaka hinui Jisu claim khlaimani mane Jisu hingke mutai hamia ni sai keplai nature ni sai keplai universe ni sai keplai tai bo se sengsar no muthangi manai hinui saiman rinani bagi se o kothma kaham suijagu Jisu ni ministry Jisu ni life Jisu ni death Jisu ni resurrection Jisu ni life story Jisu asaimani Jisu ministry khlailangmani Jisu thilangmani Ketuino meseni basamani abo nitui saiman rinani bagi se o kothma kaham no suijagu Sermon of the Mount no kaito ni hani borok rok bahai ngnana kaito ni hani borok rok tomung bahai ngnana bahai ke ব্যবহার khlainana Jisu ni phorongmani bisingtui kaito ni hani borok bahai ngnana hinui saiman rinani bagi se o kothma kaham Matthew suyu Jisu no rutharnai borok hingke bo Jisu ni sagri Jisu ni sagri hingke bo sagri slamna nangnai abo sung boro nuk hingke Matthew chapter 28 verse 19-20 wo hani sengsar ganangei ani sagri slamdi phasajla tai phola katharni mungbai baptisma rudi mane Jisu ni sagri hingke bo sagri slamna nangnai hinui saiman rinani bagi se o kothma kaham no Matthew suyu Jisu hingke Israel rokni masia tai raja simiya bo hingke sengsar ni bagi bo raja sengsar no muthangna ni bagi se bo o sengsaro asai phayu hinui saiman rinani bagi se bo o kothma kaham no suyu khaklayo o Matthew ni background purpose meaning tai message belai ke helpful ongkhana hanai bwskangni video o ang Matthew ni series lamui tongo abo hingke chapter wise haike verse to verse explain khlaiui buji lainai tai srung lainai amoni bagui o background purpose meaning tai message belai ke helpful ongnai amoni bagui no ang norok no request khlaina musungo jodi no o channel no norok subscribe khlaya kongke o channel no subscribe khlai tongdi tangi hingke jefru mo hai helpful video upload khlaijago afru no norok notification manano paide hingke tinin bagui asung ong sinai
যতननो हामबाय कायतलाव जाथों।